I've been waiting for this parcel and finally it's here. So let's see what's in here. Being a young girl, one of the things I looked forward to as a Herero girl was the day I get to try on my own traditional dress. And I'm sure if you're a little girl and you haven't had that opportunity yet, you must be eagerly waiting for the day that you get to try on your own dress. In the 1840s, the white European women arrived in what is now called Namibia, wearing these elaborate Victorian dresses. Well, fast forward 100 years later, those Victorian dresses have become a symbol of Herero women cultural dress. Herero women place great importance on livestock. Therefore, the dress was adopted with a modified hat, which we call oshikaiva, which resembles the horns of a cow. This traditional dress is worn on important events, functions, and ceremonies. So today I'm going to walk you through how to pose for photographs in this important dress. I am not an expert, so these are just my own ideas. So you can add some of your ideas in the comment section below. Right, so let's see what's in here. So I'm now here with my photographer. We're at the park today and I'm going to walk you through some of the poses and sit back and enjoy. Oviperendo vitenga ohungano make ohoro kwa yetu, ohoro kwa mbagu yetu, kahoro kwa watu njiharitho mudhu shamu shango omarama ya kushirwa ulire kukushirwa ndo owisha shinene oviperendo vitenga mbikusha okunguriso make aruhe ngairiro malosa korotu airire ayo yapama po wa uruma po na mangairo o malosa uriri kusha wafa po uke pamwe ni otara komu perende po wafa ko make pamwe otara kula kuma muhoko manene po otara pehi ya po ayo wata miuru ni nuka shinene noko oku reparitha Ndjoze ngoye kako ya uke pamwe uri otara mehi uke pamwe watara mene yanga inokerimwe ayo shimuna pomba sene marayo mutunuke hie kwa mombani ekendo rimwe rikarongarate pehi mweno kutarongarate noho komuperende ya oshitushiti ayo mutuno horoko wako shiturwe po ya mehe mwana mbona othengo ile para aruhetosho mukaendo meherero mashumuka wono munene shita ayo motara pehine motaro kuba meme ko manene ko mamuho upo hanje wa mana wapore ya mbio viperendro mbithani wakushavi ovi portraits ovi perendro mbio yaritha o ruto ruhinga ka viaristo ruto aruhorombomba ujo perendro mbi ovi na hepero shinene mneshambano veke ya popedu shinene wavi yaritha murungu ya popedu ya okusha shinene noho omaoko shashimbahe shinene monyanditho maoko toho omaoko uriri omurungu otara mundambwini ya kushano wakahando kama memepo washi TV maroma okomba shangae karonosa kuko kumenga hino kwa kulike hie kwa momba kushake o designer ye kwa muimunike okuko kumwe ayo waereme uru ayo wakatara mene nai ayo wakaomboka sengo munda umweni ayo ya omeano peke na otoho kusha watara pehi watara mene po washitavi mara official expressions anoho gana hepero kusha ayo mo meta ayo mo iya ponga hino waerenste hapo mundu muri puro mungano shina iya ona oto ya uyo shomukaendo muherero ari mo bango atu ongwa kusha mukaendo muherero kafoku
okuhama ko bihaviro po ulimbo bihaviro garumendu kusha mukaenda uzokuhama behini kusha shiwa hama no uzokushubisha namba no ukuri hata bipo chimo perendwa wa hama uzokuperendwa vi kusha mehe mimi adithuru upouza uvari utatu peke yare kusha chimo perendwa wa hama perendwa vi uperendora mbano sho mundu mukaendo sho masho mukadona como perendo sho uri como kandipo ulipimbo ya shiwa hama kushango perendwe vino mononga ino perendo sha vipite na bondi shiwa hama vi aruhe shita kusha omakewe ngae munike ya mwene no kuperenda weri pete ayo motara ko manene rukwa hopo ko mamuhopo motara pehi ekerime ayo moha kutunoka kaiva na ipo moha kutuna ko wise nai ya Shari mweno kutwapo ukewe pamwe noho otara o the facial expressions anoho bino ina hepero ayo mo smile po ayo wahimwa ayo muri pura po vina ya kushawa handoka kaiva na ineke munda umwe ya pino wo vise no himno ka tungwari ayo no ka tumeke munyandisa po munyandiso kushoka renga po ngahino une hika munyandise hikaroe po nao ya omwana no ku interacta po mwana okene no kuposa na wado yuka perendro ke pite nawa pozi yangu mo perenda rohenga shite kusha kuda kompave kuda komaoko bina behavior hit ya imbyo bina mbyo hafu kushita shimo perendwa aruhe shimo perendwa shita kushavi omaoko we aevari ye munike mo shiperendero otwa ko maoko we aevari kongo tweywe mbano to o mako kaino komunika matu no ngoro uriri ya mako ngai munike okara no mako yiri ko murungu aevari yare para o watara kware kana shiro shiperendero shiwa ya po wakanyuta po murungu na mbano ndamo perendwa ya oko hama no homa mukabona no ngoro meuru shiperendero ka shiro komunika na wano pokatiti okuisha katu tido horo kwa etu nomba uto hono ndengero nje ipire uririto arikano kahansa kauriro masho mukaldo na mukaendu okana hepero kuno horo kwa etu njino okana hepero to okumunikisa ina na uriri ogwisha oka henbeka una mmeithano sha oka ovise mokuperendwa kano ka tukwe uriri ya okerishite kwe kakao visa kako okerishite kwe ya kusha ayo moya riso kerishite kwe katuni warithani waireme urupo mwishiti ayo motwa kokuoko ya okumunika na wano katukwe toho nyandi so katuliri umunike na wairenga hino okoma nene koma muhopo ayo moya riso the details anga hino kushoka kaovisenga kaungura vyokerishitenga kaungura vipo ayo mokaenda nuko noku kaenda operendwa nako nato ya katikare no kawita aruhe okawite mapea no okaya hansa kapo okende ponga hino ehikana arendwa nyandithanaro o the style peke wa kuperendwa ya imba opume myarisire kusha porume nanga hino peno vina mene viembi mwene no kutuna kopo kuhanda konao kuchango perendo vi pekisharume peno muti ko murungo ya ayo wakatuna ko muti na ipo ko kaya opo ko kambloma pokuno shina kongo tweyene shimwene no kuriama kopo ya kushomira po ya ayo ya meke ko mira katiti na ipo nao ya shipeno shina shimwene no kuhanda no handa ekirime ngahino wahanda ekendori miriri po watwapo po mino murungu nepo ya marikiri mirahando shina to ishena uriri ona uriri ovina mbio hatho kushita na mbano shiwa perendwa shinene awakurama kozo kuperendwa no maoko ngarati uriri toho imuno muthorondate ko sokutwapo makia evari pombase era yobasho mukana karupa makia pombase evari na ya kono kukarwanu agisha amakia evari pombase shibura no na mokarwa ekerime pombase rime himna riri me urukono kusho poko ngotwapo pipo
ayo waurekirime polombaseni po mauko yae vari komurungu po waunduro shaline kako omauko yae vari ngarati mauko ngaikare pona kuma ekara okarungu ngakekare makezo kukara obuonu o viperendrombe vyaro mbi o vitatu mimi yarithire kushanga ino shinene shimwangu ku okuperendwa amotfaro mpango ngahino ko shikaiva iya ayo mwe yaritho shikaiva po ayo monya nditho shikaiva nao meme ekirimwe toho po shikaiva oshiti ayo ngahino wataramehi kwa manene nai ohanda ayo shikaiva po nditho dwe utanoka kwa manene kwa mamoho ayo no watarapehi iya mundambwina to iya mweno no kuyero makewe ya evari no ayo ekirime mari tuno donjiseri me mari tuno shikaiva ne mara omakenga iriro malosa airo kupama urikako ngairiro malosa nungairiro kutuna katiti ayo motu katiti ni uriri iya aku sha trama nambio na okay imbi obi perendero yoku I'll call them backside bi mo perendro ka no view ayoku da kongotwe ne no horoko ayo iya o mwe kofu mweno kutana ukauliri ohinga toho ayo koshi kamera iya oshituve no murunguviri pamwe watara koshi perendero kushokuma nene poko mamoho shineno ke yaritho horoko abusha o vituve po etamboro horoko po ngo ke yaritho o side profile auriri to iya kusha watana uke tambuli ali henai urutaro watana uka maroka okatavida no thengoni kushoko manene poko mamoho kushano shinene mutara mene po meno no kutarapehi uwoko pamwe arikana ka mauka ivara enkara mai hango ngarati uri no mutharondate kako uwoko pehi katiti iya omakende okomeho o ike mweko kerishite iya poka ovisekwe kerishite urito mwene no kuperendwa nako kusha omakende ngahino yerimeke ayo atavida hino mundu waithanewa iya kashike hino mundu gwatana ukamoka motion nango na operendwa po ngahino watwako kende we motarape po watwako kende we kerimeriri po makende ne kushoko manene mundawo poko mamoho po ayo muhikike ayo mohukura ngo makende po ayo motarere mene no makende we ne po ngahino makende nambano ngwatwa meke uriri po na nwatavida mundambwina po ndambwina meheto okupwa uriri to perendra ukamundika na wautwa kwa Facebook and Instagram and opo hope you enjoyed today's video. If you want to see more pictures including ones that have not been shown on this video, they will be on my Instagram and my Facebook. If you have some poses that you want me to see on your social media, feel free to tag me on the pictures and feel free to please suggest any other videos or topics that you want me to cover. So thanks for watching. Bye. Yeah.